Dobar dan i dobrodošli svima u prvu epizodu Age of Mythology Extended Edition. Sada, znači, i u main meniju se vidi da grafika baš i nije najbolja, ali to je zato što je igrica stara, ja mislim, 15 godina, znači oktobar 2002. ja mislim. Ali na svu sreću mi igramo verziju 2014. Znači grafika nije toliko loša kao u originalu, to što znam da je u originalu odlična grafika. Znači prije nego što krenemo, prvo ću da vam objasnim što ćemo da radimo. Imamo ova, znači, 5 scenarija kampanje, u nekako, 4. Izvinite ljudi, ja imam 3 godine, tako da još uvijek ne znam da brojim lepo. Da, imamo 4, IQ 300. Znači, prvo ćemo da igramo Fall of the Trident, zato što je to, znači, original kampanja koja je izašla prva u igrici. Onda ćemo da igramo The New Atlantis, zato što je to expansion pack nakon te originalne. I igrat ćemo The Golden Gift. Sada tu uopšte nema veze sa ove dve kampanje. Već koliko sam ja shvatio, kao ako ste kupili igricu prvi dan kad je izašla, oni bi vam dali ove 4 misija, mislim, besplatno. Ali to će igramo treći i onda posljednji igramo Tale of the Dragon. To je najnovija ekspanzija, 2016. januar. I ono uopšte nije u Evropi i ne pravi isti studio, znači možda drugačiji, možda vam se više svidio dosta priča. Znači gledali smo sa The Fall of the Trident. Sada ćemo na modri, zato što ja baš nisam siguran što je skillove jer dugo nisam igrao igricu. I isto, znači, svaka misija kada počne ima svoje kao cutscena. I da biste vi to razumeli, ja ću samo da ćutim da biste čuli šta pričaju. Znači ima prolog, Travel Sleep i možemo da startujemo. That looked like Theris. It has been a long time since you sent him to the underworld, Arcantos. Fighting old battles again? Yes, old enemies. I still see them here. You have won more battles for Atlantis than can be counted, faced opponents no other man dared fight. That was Atlantis' enemies live only in my dreams. I face feeble pirates now. Is that what you believe, Atlantean? Atlantis still has enemies, and you are still the one who will face them. Any who threaten my home or my family will soon have a place in my dreams. These are enemies unlike the others, Arcantos. Do not let your guard down. Dark times are coming, and you are needed. Arcantos, awaken. Admiral, sir, Yes? we've sighted land on the horizon. We should reach Atlantis soon. Excellent. It will be good to see my son Castor again. You cannot ignore the omens, Arcantos. Lord Poseidon's displeasure is clear. We must help break the siege at Troy. Troops we send now will be lucky to arrive before the fight is over. Even if they do, their only task will be to show the banner of Atlantis, not a task for an admiral. It would shame Agamemnon if we sent one of your junior officers. He already complains that we do not pay enough attention to the Greek colonies. No, it must be you. What in the name of... Castor, stay here! I da, eto je ta prelepa grafika, znam da se svima svidjela. Znači, poenta igrice je da pratimo šta nam oni ovdje kažu, ali ja sad to znam napamet, tako da samo ću da vam pričam šta treba da radimo. Znači, on nam je glavni grad, tu pravimo seljake koji skupljaju resurse, znači postoje 3 glavna resursa, hrana, drvo i zlato. Ovo je kao koliko ljudi možete da pravite, to možete povećati tako što pravite više kuće. I ovo posljednje je kao koliko vas Bog voli, svaka nacija drugačije to dobije. Znači za sad nam je najbitnija hrana da bismo mogli što više seljaka da pravimo. I ovdje se, znači, vojnici pojačavaju. Ovdje si direktno, znači ovo je bukvalno svi, ali ovdje je za posebnu vrstu, znači postoje pešadija, streljaši, ne znam kako ih zovem, i konjica, znači svako kantruje nešto drugo. Prema ja mislim da konjica kantruje streljaše, pešadije konjicu i streljaši pešadiju. Znači prvo ćemo da ih upgradeujemo, onda ćemo da pravimo više njih.
I lepše izgledaju, isto dobiju oklop bolji i tako da nije loše. Znači mislim da nam za sad trebaju više pešadi zato što nemamo puno, mislim nemamo uopšte, da imamo samo streljaš. Znači možemo isto da upgradeujemo kula, ali to nam za sad ne treba. Nemamo nigdje pecamo ribe, to je loše. Ja sam mislim da imamo dovoljno seljaka na hranu, da. Sad ćemo malo više zlata da pravimo. Trebamo dosta zlata, isto koji ćemo upgradeujemo ovo da više dobijemo resurse. I da vidimo sad ko ovdje dolazi, znači, ovdje su već pirati, znači ovdje će da se iskrecuju, znači imaju zastavu na, evo. Sad, katapulti su nevjerojatno slabi i spori, tako da njih moramo da čuvamo. Oni će da ruše brodove, kako se ovih bio ovdje. I isto, ovaj lik je heroj, znači on, čak i ako umre, on može kao da se vrati u život, zato što je on heroj priče i oko njega se vrti cijela priča. Tako da, heroji kantruju mitska bića. Mitska bića se prave u, sad ja nemam to, temple. Znači, temple je kao hram i, znači, tu se pravi mitska bića, zato vam treba ovo koliko vas Bog voli. Zlato nam još malo, treba ćemo na drvo. Može sad. I znači seljaci, heroji kantruju mitska bića, a mitska bića kantruju obične ljude. Sad imamo jednu krakena ovdje i jedan običan brod ovdje. Znači poslije ćemo ove na krakena. Znači onda pošaljamo ove na brodi, plus imamo ovo, tako da nemam hranu da upgradeujem nažalost. Upgrade ćemo ovo za farmovanje i umjesto da beru buševe, stavit ćemo da farmuju. Zato što ne postoji upgrade za branje, ali postoji upgrade za ovo, kako se zove, za farmovanje. Znači fali još jedna farma. Ok, ok. Ove farme su veće od ove obične izgleda. Da. Zanimljivo. Nikad se primetio. Ok, znači iskrcaju. Ne su sada ovoliko se približili, zato što mitska bića isto ima posebne ability. Kraken je da kupi nekog neprijatelja da ga baci i odmah ga ubija. Ili brodove da odmah potapa. Tako, znači više nam ne trebaju streljaši. Ali nažalost nemamo resursu uopšte da treniramo ovo. Znači nemamo hranu i nemamo zlato, to vam baš treba za njih. Da, isto, znači postoji 4 godine. Te godine ovdje prolazite, ali pošto ovo prva misija još ne možemo. I na svaku godinu vi birate, imate već 2 boga i treba birati između ta 2 boga. I vam daju druga mitska bića, druge upgrade-ove i najbitnije druga kao božanstvene moći boga. Naprimjer, ovo je da brže farmujemo kao pada kiša i to sam dali besplatno, zato što ovo prva misija pa vas uči kako koristiti. Znači imamo landing party, poslije ćemo pošaljati za to, a vratit ćemo pola njih ovdje da ruše brod, to jest kraken. I ovog isto da, a one možete ih dodavati, tako da ćemo njega da šaljemo ovdje. Ovi stoje, znači idete tamo, a vi su tu rocket. Ok, mi su trebali da pobedimo ovo, zato što imamo hule i plus imamo bolju vojsku i heroja isto. I kao što vidite, heroj isto ima ability, njegov ability je da valja podigne moral i onda dilaju više damage-a ovi vojnici oko njega. Kraken je mrtav. Ok, ovdje mi treba malo pojačanja ako će uskoro napadnuti. Ok, drva imamo previše. Consider upgrading the weapons and armor of your units at the armory. Ok, vidite ljudi, moram se napraviti malo pauzu. Hehe. Znači sada mi je opet vojska, tako da ne bi trebalo bude problem. Još 2 lige, sad ne znam šta su imale lige, uvijek sam se pitao šta to znači. Znači uskoro dolazi naša armija i onda bi trebali da se povuku. Ali i tada kad dođe armija onda će da bude najjači i napad, tako da smo ga najbolji. Ali ne mislim da je dovoljno neka vojska za te, plus imamo ovdje što nas healuje, tako da ako nas napadnu. Sad možemo da ih upgradeujemo ako imamo dovoljno resursa, to imamo. Ovo imamo za sve odlično. Kule, to nemamo hranu, ja mislim, da nemamo hranu. Još nisu napali. Ima ribe. Nažalost ne možemo prema brodu. Ok, znači imamo običan brod i kraken.
Kraken ide ovdje. Ok, imamo i landing party, what the fuck, ovo je, brate, ultra napad. Ovdje mi treba pešadija, najbolje ćemo ga sad. Ok, znači idemo napad na njih. Škorpio je mitsko biće, tako da naš heroj bi trebalo ga napadne, to što heroj country mitska bića. I Kraken su ubili ovočno. Još jedna lika, ok, blizu su. Mislim da će sad bude posljednji napad. Imaš nešto da pogledam? Nema. Nažalost nema više kuće, ne znam, ok, seljaci mogu previše kuće. Da imamo malo mjesta napravimo više vojnika. Ok, nema baš nešto puno kući. Samo 2. Evo ga taj napad, znači imamo, svi su landing party, nisu svi. Ok, sad ćemo da skupimo cijelu vojsku na jednom obrlu. Ok, ovi su samo stali ovdje, da, oni će svi napadnu ovdje. Znači, napravimo formaciju, stavimo da se healuju čim napadnu. Evo ih. Heala. Imamo i Kraken, ok, imaju i ovdje landing party. Ali sad bi trebalo, evo, naša vojska dolazi. Ok, dajte mi da je kontrolišem, hvala. Znači vi napadnite ovdje, a vi napadnite ovdje. Sad Kraken nema da će srušao luku. Ovdje isto, brod ne treba. Ok, napadnite njih, ako može. Njih svi, tako, a kada pulti mogu napadnu ove Krakene. Ok, da vidimo, seljaci, ovaj je završio sa gradnjom. Sad ćemo imamo. Da, oni nemaju šanse da mogu nas pobede. Imamo mitska bića, imamo sve živo. Armija nam je ogrom, gledajte, 122, 124 čovjeka. A ipak trebamo Krakena, ok, malo sam se zajebao. Onda ih svi napadnite. Ovdje imam dosta damage, imam dosta streljaš, 30 komada. Ne, beže. Ok. Sada, znači, sada će vidjeti šta se desilo. Kako su se mi bili. Another message from Poseidon, Arcantos. His creatures helped the pirates. Father, they stole the trident! What? Yes, it was stolen during the fighting. Chamos. There could not be a clearer sign, Arcantos. We are losing Poseidon's favor. We must act. I will go to Troy as you ask. I'm going to get that trident back on the way. Zathos! Take supplies aboard and get the men together. We're setting sail. Can I come? No, I need you here in case they come back. Don't worry. This errand will not take long. I da, eto, ukrali su nam ono sranje. To je to za ovu epizodu, mislim u sljedeći. A tada, doviđenja.